Ati maendeni ya Kikristo ndiyo ndhe maende na kutania siku kuu ya Pasaka na kulilika kuthenua kwambwa na kuthayuka kwa mwovosa Yesu Kristo. Iyo siku kuu ino yethia wanaona nyomo kwa Kristo na mwambililio wayo waiata kwena na Father Joseph Musomba wa ikanisa ya Katoliki Parisha ya Dhui na Bishop Daniel Chalo Kaveva wa kanisa wa Family Chapel International ulawe Kariobangi musini wa Masaku ne maeleseka na siku kuu ivata muno yone wa Mukristo na kitina tamwekiyo wa ati maendeni ya Kristo maililikana okuthenua kwambwa na kuthayuka kwa Yesu Kristo na ati yani mailite kwithwa mena ngo ya kwikanesa twikwatiania na mwandiki witu movo kuma kaundini ya Masaku Daniel Mongela ulo kutuelesya mbeange yulu wa siku isu ya Pasaka na endi ila yethia wa itani wa mithena itatu ya vata wivo wa katano mutheu kana Good Friday, Easter Sunday na Easter Monday. Daniel kwa tuelesya. Sikukuu ya Pasaka yambelelawa muthani wa katano mutheu kana Good Friday Akristo onthe maikomania makanisani utwaisya misa na ciathesya uthaithi cia kulikana mathina ala mwovosa Yesu Kristo waveteiye na ambwa ngelanio ni kundu wa kumwovosya. Yo kitina cha sikukuu ya Pasaka ni chau itukwatene na Father Musomba wa kanisa ya Katoliki Parisha ya Dhui ondumwe na Bishop Daniel Chalo Kaveva wa kanisa wa Family Chapel International Kariobangi musini wa Masaku alameelesya umo wa siku ino ya Pasaka. Ambililie ba na kielelo chayo ni myao nundu andu aingi maimana kielelo cha Pasaka aingi mona to muthenya twite atwisherekea na muthenya nambiweyo kana muthenya no ne kioba wambisyo wa mama no wethi wa wikuo ine ibinda eseo na ibinda ya mithenya itatu ita the Easter Triduum na ni ibinda ya wathimo munene kwa Kristo onthe yulu anthe onthe kwena na Father Joseph na Bishop Kaveva kelelo kinene cha siku ino ni chau undu yatanewa na Kristo mambeni no gwetanewa kwi umundi ni ibinda inene ya kutania wovoso witu ibinda ya Easter tulilikana kana no yebinda muno yoela Yesu Kristo awetie twikaye upondo akumulilikana na kwa thini wa kanisa witu tutania kila misani yonthe kwa mathina ma Kristo kugwa kwake na kuthayuka kwake. Lakini Pasaka yambisye kuma ibinda ya ana Maisraeli mayuma nthi ya ukombo maithi nthi ya watho pala Mose weiwe no mbakapethie katena ke londu kala kailotilwa kila musi nikana withie wililikana Passover ndetwesu ya kisungu ya cia kukilanelia kuma ukomboni kuthi ukomboni ulonge na kwa undu wa Pasaka ila tulilikana wa katano mutheu na tena tuyithia na Sunday yingi ila nayo ililikana kuthayuka kwa mwe Yesu undu wonthe ni weanisyo wela tumita New Testament kwake kwa uni bila mwana ya Kristo ndhe kosa mwana museo wa kwiyumbanya nesa kwiyumbanya kuti thitu kwambia kwiyumbanya ona yutite na nimeyumbana cia kondo akutania mboka ya Pasaka makililika na undu mamwe Misri na kwa ngai kunene na kwibina na kwa ona itu tulilikana kwanza ye mwana undu Kristo watumise okomboni wa adhabu na atutuyasiana cia ngai nube yo mwetikili na mwate iwandeni ya Kristo athi ukwikata ibindani wende na utani wa mboka ino ya Pasaka na ndu maende na kulilikana savali ya ngelanio ondumwe uovosyo wa Yesu Kristo kia witu kilo witu ta Kristo mathina ma Kristo kukua kwake na kuthayuka kwake kwa uni bila mwana ya Kristo ndhe kosa mwana museo wa kwiyumbanya nesa kwiyumbanya kuti thitu kwambia kwiyumbanya ona yutite na nimeyumbana cia kondo akutania mboka ya Pasaka makililika na undu mamwe Misri na kwa ngai kunene na kwibina na kwa ona itu tulilikana kwanza ye mwana undu Kristo watumise okomboni wa adhabu na atutuyasiana cia ngai nube na kwa ni ibinda nene ya episode nene bio ya kwiyumbanisya kutania mboka nene ya Pasaka kwanza ya kwiyumbanya kutheu ngone sito ilikone sito na bamwithi onthe ta Kristo yuluwandi Kristo ibindani ya kulilikana undu wa wendo munene wa ngai nondu wa mubango wa ngai yulu wa mundu Akristo ni mailito likana wendo usu na mayu extend kwa ala angi actually ni nzemu ya kuona ni wendo wa ngai munene na kwa kila Mukristo
ila tuosherekea Pasaka in fact jiko iko yate ithioka kana kuikweka maundu kondu witwene ona kwithia na sikukuu sikivuthukanio ila itani aone ya Kristo. Sikukuu ya Pasaka italika atayo sikukuu nene kalendani ka Kristo miakani yonthe. Italika atayo nene nundu katika ndini sionthe ila twina sio na ila siyulu wa nthino mobosia wamo kanola manena tawe umatongwesie pe kindu kila kituma a Kristo methia me unique kumana na ndini ila ingi na kila twithiana we kwatio munene nundu muthenosu ni munene kondu wa nthembo ya Ngai ila yaumiwe nundu longi wa kele twithia twilikana wa chumwa muthenya wa mbe wa chumwa ula twithia twililikana undu wa kuthayuka kwa mwe Yesu katikati wa athani onthe no wathayukie na nowe wili kwoko kwa ume kwa ithe Ngai. Nthini wa mithenya isu itatu ya kutania na kulikana sikukuu ino Akristo kuma kona sikivuthiru ni maenda makanisani kutwaisya mboya misa na kutambuka masokoni maicha uvo wa mwovozi Yesu Kristo na kutavania undu wa utangio. Kumava kauntini ya Masaku ndi kuendea Pasaka nzio nyinita wa Daniela Mwankela.